Yesi kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 26 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko. Ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje kugenda biba ibindi bindi, ngira ngo ni nabyo tugiye kuba twinjiramo, ariko ibintu turaza kubanza kubyinjiramo tubanje gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari muri Coline Mujejuru, badukurikira bari muri Coline Kinazi, badukurikira bari muri Coline Murangara, badukurikira bari muri Coline ya Kinigi, badukurikira bari muri Coline Tongo, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye Gitega, Bujumbura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, baradukurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Turaje rero ngo tubagezeho amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yesi, mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze by'umwihariko muri rusange, ariko kandi rwose mu gihugu rwose cya Kenya tubahaye ikaze, Tanzania tubahaye ikaze bari South Africa, tubahaye ikaze abari rwose mu gihugu nk'Ububiligi, tubahaye ikaze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubahaye ikaze mu ntara ya gatandatu diaspora Canada, tubahaye ikaze rwose abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu rwose cya United Kingdom. Ni amakuru rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri ano masaha y'umugoroba. Nk'ubu turaje dusimbukira ahitwa mu Kibira mu kanya gato, amasasu menshi yavugaga, abenshi banibazaga bati se amasasu ari kuvuga nayo ibiki bimeze bite, ariko ndagira ngo mbibwire yuko nyamuneka hari amakuru rwose tuba dukomeje kugenda tumenya, n'ubundi akaba ari amwe mu yo tuba tugiye kugenda tubagezaho kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira hano za Kibitoki, ni Cibitoki mu kanya gato, amazina yo koherezwa umusada w'abasirikare barwanira hejuru mu kirere, abo bakunze kwita ni abaporokomando. Sinzi niba ari Air Force na Air Force, niba atari abaporokomando ni aho ngaho. Turaza kuba tumenya ibyabo, ese bagiye gukora iki, bimeze bite, ariko hari amakuru twamaze kumenya kuri ibi ngibi by'umwihariko yihishe inyuma y'ibi byose. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru aremereye cyane akomeje kugenda aturuka Gitega, naho tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kurebera hamwe by'umwihariko amakuru agiye atandukanye. Aha za Bujumbura mu masaha y'ijoro hongeye kuba rwose bya bibazo by'umutekano muke, aho rwose hakomeje kugenda hagaragara ikijyanye n'umutekano muke rwose karabutaka, ugasanga rimwe na rimwe uyu mutekano muke utumye rwose inzego z'umutekano zibivunikiramo cyangwa se bamwe bahapfira, by'umwihariko aho hari kugaragara abasirikare batazwi mu masaha y'ijoro, bafite imbunda zifite silencer ndetse bambaye inifomo ijya gusa nk'iya polisi yasaje mu masaha sita gutyo, abo bagateza umutekano muke. Ibi ndabivuga rero nshingiye ku ki? Ndabivuga nshingiye nko ku gitero mu kanya gato gashize cyari kigeragejwe ku rugo rwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, ariko Imana ikaza gukinga akaboko, kikaba ari igitero cyaje hano by'umwihariko ku rugo iwe mu masaha rwose ajya gusatira nk'aya nimugoroba mu kantu k'akabwibwi ukuntu, ariko rwose Imana ikaza gukinga akaboko kuko basanze rwose abasirikare barinda urugo rwo kwa General Neva bari tayari. Gahunda rero amakuru turimo turagenda twakira nuko rwose uyu mugabo bashaka kumwikiza mbere y'uko amatora aba mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu hano ari umuvandimwe rwose ndimo ndabibona, yanyandikiye yanyandikiye ambwira ati ese ko mbona umubare w'abasirikare by'umwihariko hano za Gitega mwinshi, ibi bintu amakuru muze kuyaperereza nanjye mbibonye niciraho. Ni umuvandimwe by'umwihariko ukomeje kugenda unyandikira, ubona ko rwose ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Ndabona hari uwanyandikiye ati Bujumbura umutekano muke rwose twebwe ukomeje kugenda
tubona umutekano muke, ngira ngo aya nayo ni amakuru akomeje kugenda angeraho, ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako, ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho tuva imuzingo. Hari amakuru mu kanya gato maze gushyirwa ku rubuga rw'uwitwa Agathon Rwasa, ngira ngo nabyo turaza kubikomozaho. Ibi byose ni ibijyanye n'amatora ateganyijwe no mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko uko byagenda kose, ngira ngo bisa nk'aho umuriro rwose ugomba kwaka hano mu gihugu cy'u Burundi. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ubwo rwose icyo mba nkusaba wowe utari wakora subscribe ni ukuyikora hano kuri Duniani Kote TV, kugira ngo ibi bintu tujye tubibanamo neza gatanu kuri kagenzi kako. Munyemere rero duhita twirukanka cyane, kuko muba mubizi ko gahunda nta gutinda. Gahunda nta gutinda, ibi bintu ndaza kubyinjiramo nanabisinyira kuko aya makuru rwose aba yatuvunnye, tuba tugomba tukanayasinyira. Yes, twirukanse cyane rero, reka duhere kuri ino nkuru idasanzwe y'ibintu bikomeje kugenda bigaragara ahitwa Kibira. Ni Kibira kugeza magingo ikomeje kugenda igaragaramo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe amasasu abantu bakayumva, ubundi ntibayumve. Mu kanya gato gashize rero hari amakuru yamaze kujya hanze y'amasasu menshi rwose yigeze kumvikana. Aya masasu menshi rero arimo arumvikana hano mu Kibira, nimuze gukeka yuko hari ikindi. Aya masasu namaze kuvumbura yuko, cyangwa se drone zacu zamaze kuduha amakuru yemeza ko ari ayo gukeka gukomeje kuba indani mu ishyamba ry'Ikibira. Abasirikare bari indani mu myitozo byaba izikatanyama ndetse n'imbonerakure, bari kugira gutya rwose, ugasanga bikanza duyi. Bamara kwikanga duyi bitewe n'amakuru bahawe, kubera yuko iri shyamba ari rinini, bagatangira kurasa avegerema. Abenshi rero mu bari gutanga amakuru bari kutubwira yuko ngo barimo bararasa mu buryo navuga ko buremereye cyane, ndetse ngo kubabyumva bakumva yuko iyi atari imyitozo isanzwe, bakumva yuko rwose ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko kiri indani. Kiri indani by'umwihariko mu nzego za politike, mu nzego za gisirikare, ndetse banabaza amakuru bakababwira yuko ari ukwikanga gukomeje kugenda kubaho ku mbonerakure ziri mu myitozo hano mu ishyamba rya Kibira. Birumvikana yuko rero situation ari hatari, kandi ibintu bikomeje kugenda binakarata. Nyamuneka andi makuru atariho ivumbi, nimo ndagenda nyatira n'amakuru arimo aturuka hano za Cibitoke. Mu kanya gato hari umuvandimwe umaze kunyandikira, arambwira ati abasirikare bambaye iniforume bamanukira mu mitaka cyangwa se bamanukira mu ndege, ati nibo benshi bamaze kugezwa hano ahitwa Cibitoke. Ndabona hanatanditse neza, bamaze kugera ahitwa Cibitoke. Aba rero baje mu bikorwa bidasanzwe kandi biremereye cyane, by'umwihariko byo gutoza abandi basirikare mu mbonerakure bagomba gufatikanya nabo urugamba, by'umwihariko bagangana n'umwanzi. Ni abasirikare bagiye kujya bifashishwa ku bihugu bihana imbibi, by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi. Yumvikana yuko rero situation ari hatari, ndetse ibintu bitoroshye. Batayo ya mbere y'abasirikare iraza kujya ikoreshwa mu gukontorora umupaka Uvira, nako umupaka uhana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cy'u Burundi niho hantu h'ingenzi cyane kurusha ahandi kitizeye umutekano. Bafite ubwoba yuko Red Tabara isa n'isa ishobora kuba
yakataka igihugu cy'u Burundi. Birumvikana aha ngaha nta mutekano uba ugomba kuhaba, cyangwa se baba bagomba kongera abasirikare mu buryo bwo kugira ngo umutekano by'umwihariko ukomeze kugenda neza. Mbibutsa ko turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa kane 2025. Nka data ndabona kandeba umutangamo ibyo anyandikiye, ndabona ibintu bikomeye rwose. Uru ni urubyiruko rw'abanyamurenge rwose, nyamuneka rukijyanwa ku gahato mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona rwose ari bimwe mu bikomeje kugenda bitugeraho. Ivumbi rero rikomeje gutumuka hagati y'uwitwa Agathon Rwasa ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi by'umwihariko rya CNDD-FDD. Murabizi umukandida waryo mukuru ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga waryo mukuru n'uwo bita Reverien Ndikuriyo. Aba bagabo rero hagati yabo indani ntabwo mwumvikana habe namba, ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye ntabwo bumvikana, ndetse hari n'amakuru arimo aragenda atugeraho yuko isaha n'isaha bamwe bakomeje kugenda bahigana kugira ngo umwe abe yagira gutya yahemukira undi, kuko niba imodoka iri kuva hano ijyaha ugasanga itejwe ambushi, icyo ni ikintu kigaragaza yuko aha ngaha rwose nta kumvikana guhari, ndetse isaha n'isaha ibintu hano mu gihugu cy'u Burundi bishobora kuba byahindura isura. Ngira ngo maze iminsi mbabwira, hari abagabo batapfa gusohoka igihugu barimo n'aba Agathon Rwasa, basa nkaho waconyishijwe ijisho hano mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu aba bagabo bacungishijwe ijisho nta yindi, nuko isaha n'isaha bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse kandi ibibazo bikomeye cyane bakaba bashobora guhura nabyo mu buryo navuga ko buremereye. Igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, kandi abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi nibo b'imbere bo gucungishwa ijisho, kuko baramutse bakoranye n'umwanzi uri hanze. Ni nayo mpamvu mpamya nashidikanya yuko rwose nyamuneka bakomeje kugenda rwose babacungisha ijisho mu buryo navuga yuko bukomeye cyane. Murumva yuko rero ibintu bikomeye. Ubwo abanyapolitiki bagiye batandukanye nimuza gukomeza kubona bakomeje kugenda rwose bacungishwa ijisho, muze kumenya ko ibintu bikomeye kandi bikaze ku rwego rwo hejuru. Muze kumenya ko ibintu bikomeye kandi bikaze ku rwego rwo hejuru, kuko hari amakuru menshi ndi kugenda nakira, abantu bambwira ko ishyamba atari ryero habe namba, abantu bambwira ko situation ari hatari, Imana ariyo igomba gutabara mu gihugu cy'u Burundi. Na n'ubu bikivugwa yuko icyitwa igitoro gishobora gutuma uwitwa General Neva akurwa ku butegetsi, ndetse tukongera kubona ibintu bihindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ayo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Icyitwa igitoro rwose hano kiraza kurikuruza, ndetse amakuru menshi turimo turagenda twakira arebana n'umutekano, politiki na diplomasi aragaruka ku baturage mu bice bigiye bitandukanye. Nzara ikomeje kuvuza ubuhuha. Ibi byose biri kuba mu gihe guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yimirira ishyira mu nda. Birumvikana yuko rwose ibi byose nyamuneka ari bimwe mu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kigoma kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo tugiye kuvuga byinshi bwakira bugaca, murabizi rwose amakuru nzangiye nyabakubita mbangura tugahita tunasoza. Reka tubashimire kandi tubabwire tuti turaza gukomeza tubakurikiranire byinshi. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe. Reka mbashimire bakunzi ba Dunani Kote TV, murakoze cyane.